Katengah kalapet bat wei unong krong, kala ino syaden yala utengah, bat nrungut kikun. Let's go. Wei ubreu balatep kertengkum uraju bah nrup saus nam kerta, ula ujor sikipulit haden bala keno baka tengah jungu, kaba laifun rus nam kerta kalapet kerat rengkat bat wei unong krong. Da kaba ino syaden yau ban nrungut kikun, kane kala jia haka distrik Hardo Jongkajala Uttar Pradesh. Kipulit kila register mokot tuma kila tuat ya kitei ki arngut. Uraju hakacing ujor ulapan pau ba usaha hakatan Harbarpur Jongga distrik Hardo ringkat bat ketengah jong ka Rajeshwari bat kikun jongki henrungut. Ula perap susu ba une unong krong uba kerteng unan he pandit. Uba julet pan jingarap haki jaka bamarjan jongki jing jongki. Bat uju yakran rubun sen bat ketengah jong haba uya tu ya kicing jong utengah ulakam ba kini ki arngut kila ju yakran ru lingba kapun henrai mau upat uklempoi perkat ba kacing pun jongka kandon ke ei kabasniu halenda rengkat bat raju ula ong susu ba hakapor kumba arba jeno paisngi min syamtayau ba ketengah jonga ka Rajeshwari kala itu haki kun jongi ka khushbu bakala lecha yau ban lecet jan bat lejur haba kamwan pai barok sisngi ngalawat yaka keleng henrei ngamlap yaka katengah jonga kami naying da ka pisa ka bangalayo da ka badi yaka wei ka mesi ngasuba ba unan he pandit ulayalam yaka bat laong susu uraju haka cing ujor jong haki pulit.